wacha vitina, na siku ya kiyama utalia tu, na siku ya kiyama utalia tu. Siku ya kiyama ni siku ya huzuni, siku ya kiyama ni siku ya huzuni. Wenye dhambi wote watakuwa na huzuni, wenye dhambi wote watakuwa na huzuni, nao wateule watakuwa na furaha, nao wateule watakuwa na furaha, wakishangilia nao malaika wa mbinguni, wakishangilia nao malaika wa mbinguni. Wenye dhambi watalia na kusaga meno, wenye dhambi watalia na kusaga meno, nao wateule wataenda kwa Baba, nao wateule wataenda kwa Baba, wakishangilia nao malaika wa mbinguni, wakishangilia nao malaika wa mbinguni. Siku ya kiyama ni siku ya huzuni, siku ya kiyama ni siku ya huzuni. Wenye dhambi wote watakuwa na huzuni, wenye dhambi wote watakuwa na huzuni, nao wateule watakuwa na furaha, nao wateule watakuwa na furaha, wakishangilia nao malaika wa mbinguni, wakishangilia nao malaika wa mbinguni. Ila siku ya mwisho itakuwa ni kilio, ila siku ya mwisho itakuwa ni kilio. Kilio ni kilio tu, kilio ni kilio tu. Mwenzangu utakuwa wapi? Mwenzangu utakuwa